Yabe kenda kenda sarabio kan ni siya mtsikumay en ambongi vinaka en dainday. Isa, bikem to nando patol mengori en abir FM Facebook page en lukon to live. Nimbula binaka bina bale kan tingi takina BTFM may tokan ni en ambongi binaka ni kuwa ba itokan tunga pangkarabi ni tabi. Na bambul tere bikem ni kera sara arongo tan domino mu likes en dono mu share. En abuku nanda ruom bochi ni talon la sana bi wala bisa mi kena binin rebaki en ambongi binaka ni kuwa. Rongo to bi wala tikumay ana bi wala tikumay me bakangan taru simbula tiko en del ni puru binaka angoka. Bula binaka bikem don levando sa siama tiko mengoka na BTFM Facebook live. Mbito menom comment na panu siama tiko mai kina en ambongi binaka ni kuwa. Sabida bertulun ta live mendua membiu na bina meranin dua nga en da fokus kina en ambongi binaka ni kuwa. Isa lei ni bula binaka bikem ni kera sar na biokani. Isa, belum nak be Bentley. Wakatan lagi bikin tu kesar na kan do siya matu mai. En ambongi bina ku en ken nama kitu ndar bochi. Ndar na pabu bina tu be punjas. Punjas en bunga na bito koni scan and win exciting prizes in this Diwali. Ronga. Non boti ana VTFM. K punjas, scan and win exciting prizes and a Diwali go. Jadi sambul binang atur kamar terbuka kini ngone lewan ni sakinda waki en loma ni ngale bungana MV bonkiko en yawu nanda ruam bochi na bisa mi na biwal kire ben rebaki bulu binaka be enduna ba tapani en siam chomingo ka semi si bibita bulu si avale abakatan kire be apple meki tauke bulu binaka mai western orchids manuslandi e torikan dipa bulu binaka bina wale besar siam chikumai en ken yawu nanda ru me biwal tunga en loma ni ngale bungana MV bongi keiko apakatan lagi no bambul tikan ni bifada kula tambolo kerto kesra na buvale en bongi binaka ni kuwa ke kimdo kesra ni lalawan do siama to mengo kambulo binaka be e memori kambulo binaka serta rabangore mi kenu bikito no siango na tingoka oloma o mala matia na maria ke rono go besti o sanaila ke mari kambotei ngonga o rosini wai mainangere me sabu tambulo binaka apakatan lagi be morika en mentown supermarket berkedan staff kede dom bulo binaka menangger me sabu en ambog binani ku miliana na vila ni bulo binaka serta ramangor mi ke botanya bikita no sangon tigo ke vunato o emo tina ikambe o pau o maraia de laisa o tamai eseta o nem o tema o tamai senisi dom bulo binaka en ambog binani ku Maria matawalu bulo binaka ngonga riba side ba tamole sit tawni bou venu binaka ngan ambongi limsa buli tali da saumode taman ranan rua ono tunganga ke tinan ranan rua tombulo binaka nan bongi binaka ni kuai ila isa da kaun delay tiri serta rabongor mi ke botanga bertono sangon tengo ke dongelo lambasa na ban house to kene tile e mamo sabe tombulo binaka nan bongi binaka kuwa ka bakata langina no bambul tigene be yan duimbana vakante itakilisiana serta rabongor mi ke botanga bikito na sisa bakaka chingoka o koi kolendua al nieta o livai kaset lengur da bikino to na watu di la family pamimbing ole pani marawa benum chingo ko duimbana ene kambula utoka na bongi binaka denda ye na buku taniela dombulo binaka tale ana mai moturiki mambiken bubale vai tal dombulo binaka ena bongi binaka ni kuai e se tara mongor ke botenga bunse kanta bu be pate livai o leon salon buno chimi mbutima ke roko be buke liu kanta bu dombulo binaka na bongi ni kuwa pakatan ke marama kai mita signa se ama chikimna ponole bo Switzerland bina bale keranding tak televide FM itokani en ambongi binaka ni kuwa bina bale besar na siama chikumai en ambongi binaka nda ye apa kata lagi no bambula tikani bertula lawan ne ya wanga levumbune isa sandende bai ngai siam tul mai kap kata lagi be tukse levula en lomone GS 920 no kan gumbula binaka bina bale besar keranding tak televide FM itokani en ambongi binaka nda ye na longa biso ko ya ndombula binaka bina bale besar siama chikumai en ambongi binaka ni kuwa kapakatan lagi no bambul tukani be maram kai mita signa siama chikumna bono levo Switzerland bina bale kanding tak tele BTFM loma tukani nita place o mangara matabiuni kapakatan lagi be betaya avuina kelo vi kumbulare bina bale besar kanding tak tele BTFM itokani en ambongi binaka nda okay nanda ru italo la sena bagna ni kuwa toran kina mara mango kan dun nadarbo anda wa rono da tikokoya e sembera ni rei di turra ngangoka
Oke sendo rongo de tingoko ya. Nindu na turanga endo ua mateni tiko me ndu tela kona ni korea. Ndu waka sau satiko. Ocha manano moko ndu na singa. Ndu na singa au na mbole asara na turangori. Se tava sarmanda na buna mai waka sau satiko ena korongo. Ia oko e sember baka ndu ni redi turanga. Sardo mi talo no ena sata nini ni ngusunra. Uira na lewe ni koro. Ena buku nratu rerabaka na turango ko sabango toko ko. Ia ngoro kimni. Ena stabia ngori na kele na tamata ngori. Ochi mani dungo na tokas tungo kono na pala sa rongo doko ni sa tukuni mai ni samba de kekaila me na turango ka. Ni ngau na do kaila me na turango ka. E lalangan na seni vale. Lala seni vale na do hunte kirlo mani vale urna leni Korea. Ena buku nratu rerabaka ko ya. Ochi sangkai nanu moko e mesana rousota kena turango ka. Se rongo da tunga noko na kaila ni turango ka. Oi! Sa kaila stalo noko ya. Kaila stalo tunga na darubongo ka. Oi! Oi gori! Sa kaila tel ngamo ko na turango ka. Oi tel ngoiko! Sa rube bula katsarang kay redo darubongo ka. Siya nga ni turango ka. E mono nga turang palabong turang apakararaba kena kena reray. Sa siya nga nimbera wala nga darubongo ka. Siya nga itu kai. Au bi meredi ko lang au sa darubongo dito no si kalailay. Ang turang ko dito no siya kanu siya kalailay. Au bi meredi ko lang au turang apangatafa. Sa abangan ko mo tu ka isaw sara na makumbongo. Ito rin ka naman ramas na may tapos lang kaya ng tarumbot